Shema Premier School erukushanga mu district ya Shema borekera amashemererwa bwa nyuma yo kwija bakozereje ebuzo ebya senior ya kana ebyashohwire sabiteji abo kushemererwa kwabo bakutira higuru barukucereza abashomesa abizerene babasya aha businguzi buri mwaka. Ekitiyambe kwikebeza mwebi nagwa commitment y'abashomesa nabeji nabazire kana discipline y'abana ebebine umwaka gwa bernena. Amina shaba abantu abaryo kubona abana batakahumurikire bije Shema Premier School bafune emyanya kurwa mu kibira cyo kubanza kuba mu kibira cya mukaga kandi kiretire ntubishikaje awa enkore ya new curriculum abashomesa no kwataganaje abana twatwine types zona abo kwatrara baho naba mukwata mpora bongaye no twatagana n'abashomesa tukareba ngo abana bona twabateka layini ekibashemize munonga no kushanga ngubire guryo murundo go kubanza barokore bigezo ebya karicura mwensya bitaba abana babo babisingira higuru. The core exceptionals, those are A's and the outstandings, those are B's. Echimbasize kukorebyo no kufayo kwa batisha bitwa twinaha twakigenderwa cyo futana kishomereri no promoting education mu community yitu ya Shema Mostere kugira ngo abana abazira batakwebasa futomba bashomero first class schools tubatse kubakwatiraho kandi chinde rishomereri rishogwiza abantu bamana munonga rishogwiza abantu bamana munonga makuru mu government makuru mu offices mbwenu nechaman munonga rishomereri nturye simsa kitwa beja barumu. Shema Premier School nerumwe hamashomero go mu district ya Shema agamazero bwire buringwa garukoraje gasha kwa Sheikh Abdulatif.